Seneta wa Pokot ithuiro John Lonyangapuo uria rahuranira giturwa kia ugavana kaunti-ini yo githurano-ini turorete ni amenereirie mumbunge wa Tiaty wa kiama kia maendeleo chap niwe Asman Kamama ni kwaga kurutira mwingi wira toria kwagirire. Lonyangapuo ni ugite Kamama ndari na wuigiririki na ndagirirwo gukorwo ari utongori-ini wa gicigo kiu kumana na uria gukoretwo na tharikira iria itigite andu aingi makuite. Akiaria mucemanio ni mwena wa Beach kuria aranireire Nicholas Atudonyang eta munini wake athurwa ta gavana githurano-ini kia mweri wa kanana. Mtoto hapa aliyesoma hapa, alilelewa hapa, kwa neema ya Mungu akasoma primary mpaka secondary hapa Jawoyet kila mahali, na akawa kijana wa kwanza vizuri sana kutoka area hii ya Leland kwaja upande ule ngambo kwenda kusomea mambo ya udaktari. Miario ya Seneta Lonyangapuo ni nyitetwo baruni uria wari minister wa ukinyaniria Samuel Pogisio. Hamwe na uguo Pogisio ni amenereirie uruti wira wa governor wa county-ini yo Simon Kachapin. Oho ni oritie mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gukamaheka mweke ga kunanira njung'wa niguo kwaririria maundu matiganite. Handu-ini ha Kameme TV mohoro Gitau, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.